Hello, may adlaw sa tanan. My name is Marvin. Karon ani ata diri sa amuang bukid, sa amuang kagumahan. Tarang. Karon atong hisgutan og paunsa ba ang kinabuhi sa sanggotero o sa kasanggotero ug paunsa ginasanggutan ang guma. Ang usa ka guma ginasanggutan na siya dili kada adlaw alternate kung karon gisanggutan na siya ugma dili na pod para aron ang guma makapahuway pa na siya. Kini diri taas long sa ubos mo na siya ang agi sa sanggot sa guma. Kining puti mo na ni siya ang tagok nga ni gahi nga wala nakaabot diri sa bagol. Kini mo ni gitawag nga tadloy, diri mo agi ang tagok hantod nga mahulog siya diri sa ato ang bagol. Kining puti mao ni siya ang tagok sa guma. Ang uban ginakuha nila dayon ang tagok pag mahuman na sila og sanggot sa tanang guma nga gisanggutan na ng adlaw. Tungod kay basin og pagkahapon mag-ulan unya, so sayang ra gihapon ang tagok sa guma nga imuhang sanggutan tungod kay ma-wash out man na siya. Og nato ay mabilin sa bagol pero gamay na lang siya, dili siya pareha sa nga daghan jud nga gisanggutan nimo. Ang uban kung kabalo sila nga anang adlaw dili mag-ulan o taas na kayong init nga kumpiyansa na kay sila nga dili gid mag-ulan anang adlaw, dili na nila ginakuha ang tagok tungod kay ila na ang paghahayon. Ang tagok mas maayo pod og gitawag na nila og scrap na kung gahi na siya pagka the other day na nila ginakuha pagka next na pod sanggot tungod kay gahi siya inig patimbang. Mo na diha ang among kagumahan kanang limpyo og diri sa pikas kanang tabok kana diha gumahan gyapon na siya pero wala na siya malimpyohi. Kana uban diha nga nay murag napahak nga kuan giisprehan na siya og pampatay sa sagbot aron malimpyo na pod siya. Og diha pa jud guma luyuan na panay gumahan diha. Og didto pa gyud sa pikas tabok napa siya gumahan didto pero layo-layo na pod to siya. Ang among sanggotero mananggot na siya sa kada adlaw tungod kay gitunga niya ang iyang section sa gumahan into 2 days tungod kay dili niya matabang og sanggot ang among gumahan sa usa lang ka adlaw tungod kay maudtuhan siya, mahapnan. Usahay among sanggotero magbalon na siya og paniudto tungod kay usahay pod mahapnan maudtuhan na siya para pagpananggot sa among gumahan tungod kay malagi daghan kayo ang iyang ginasanggutan nga guma. Tadang gumahan limpyo pa kay na siya karon tungod kay dagko makita ninyo nga limpyo na ang gumahan tungod kay dagko na manggod ang gumahan tapos og namang gali sagbot nga motubo dili na kay siya mudagko or mamatay ra siya dayon tungod kay ang sagbot dili na kayo mainitan og usahay pod ginatiman na og spray sa sagbot nga pampatay aron dili na pod mo daghan ang sagbot. Kada Domingo diri sa amoa ginabaligya na ang guma. Karon nata diri sa amoa na pong kasagingan. Saging lakatan na siya og napadiha tapos sa unahan. Una siya saging lakatan tapos jud. Tapos diri
na ay gamayng kalubinan, tapos na ay kakao, ug naapoy kamaisan. Tunga-tunga sa kamaisan nana siya'y mga saging o lubi. Gituyo na mo na siya og butang og mais tungod kay gituyo na mo na butang og mais tungod kay makasanggi ra pud mi. Tapos second is maabunuhan ang mga lubi, mga saging. So double purpose ra gihapon siya kay maka animi og mais, then ang mga lubi og ang mga saging maabunuhan pud gihapon siya kung mga bunumi sa mga mais. Tada! Dili kay siya tagas na kay siya, so murag mubo ra kay ninyo malantaw, pero tuwa pa na siya dito sa tumoy pa kay na siya. Kana mga sagingan, napasagingan naa sa tunga sa maisan. Featuring butong. Sulo kay siya makita, di kay siya maklaro makita. Kining mga butong namo diri nga naa sa maisan is gitawag ni siya og dwarf coconut. Katong mga mugbo pa kayo, mamunga na siya dali. Tapos mga 2 years kung sakto lang nimo pag-atiman ang dwarf coconut, mamunga na gyud siya na saging. Kinsa tong hilig og saging, tag 15 lang ang kilo saging. Sulaw siya, sulaw. Saging tagas na kay atong maisan. Nalapawan ako. Saging. Saging napagyud saging na nanghimuso pa siya, nagsugod na og